Alyasaʿ alayhi salam. Alyasaʿ alayhi salamaki arhoshi man Allah subhanahu wa ta'ala bani Israel bagage mistakunge gata tedumagu dekke omattaka fonovi nabi bekale. Ekalege fon nabi kamagen fonu guni Ilyas alayhi salam ge fahun kamga tarikh ilmerin liwwa fave. Kirit Qur'anga Alyasaw alayhi salam ge namfulu defaharku nabi bekalunge namfulu takaiku bayan kurawwa fave. Al-Hafiz Ibn Kasir al-Bidaya wan Nihaya ga liwwa fave. Ibn Ishaq rahimahullah vidalwa gotuga Al-Yasaw ge faanuge furihama namfulaki Al-Yasaw bun Akhtub. Adi bunei fave Al-Yasaw alayhi salamaki Ilyas alayhi salamge bodubebe fuluge dari kalunne. Kirit Qur'anga Al-Yasaw alayhi salamge wahaka Kirit Qur'anga bayan kurawwa fawani ehen evves tafsilen neti hame ekeni namfulu. Ekalege faange siratuge evves minware Qur'anga bayan kurawwa fenne. Qur'anga ekalege faange namfulu bayan kurawwa fawani taarif kurumge ibaratun. Ekotun annam suratuge addiya hawana ayatuga man Allah wahi kurawwa fawa basfuluge maana gave. Adi Ismail ge faana Al-Yasaw ge faana Yunus ge faana Lutu ge faana tedumaga dekkevime. Adi timan raskalange ein komme bekalaku alam tehuge macca maik kurawwa itur kurevime. Mege itura Sad suratuga man Allah subhanahu wa ta'ala Al-Yasaw alayhi salam sifa kurawwa fawani heyolafa solih bekalege gotuga. Kirit Qur'ange Sad suratuge salis avwana ayatuga wahi kurawwa fawa basfuluge maana gave. Adi Ismail ge faana Al-Yasaw ge faana Zulkiful ge faana handuma kurawwashe. E huriha bekalum wani heyolafa mihunge terenne. Tarihuga Al-Yasaw ge faanuga wahaka asfawa goi. Hasanul Basri rahimahullah ge arihun gatada riwa kurawwa fawa kama Allama Ibn Kasir liwwa fave. Ekalege faanu goalevvi Ilyas alayhi salam ge shariyatuge maccashe. Ekalege faanu avahar vejjew maddanden egotuga hunneviye. Ekalege faanu avaharawumun miistakunge meduga fituna fasada aam vejje. Aniya verikan itur vejje. Eba mihunge gata fonubunu nabiyunna rasulun gatul kuram feshiye. Ash-Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah liwwi al-Jawab as-Sahih ekiyunu fotuga vidalu fave. Yahudin eba mihunge foittawga liefave. Al-Yasaw alayhi salama man Allah devvi mu'jizatawge terega Allah ge izna fulaiku marwefawa taketi diruvuma kanumi hunna juzam bali jehifawa mistakun rangal koddevun himene. Ekalege faanattaka urdunge koruge fengand hikkawa devviye. Ei ekalege faanu ekor huras kurevu mattakai. Mi kiha sahha wahake kamennege wahaka bayan we fevani Yahudinge foittakun. Yahudin wani eba mihunge foitta badal koffa. Al-Yasaw alayhi salam ge sirata amedo tarihuge foittakun fennani himeenka. Arhush man Allah ekalege faana salawata salam lavwashi. Amin.